hem prek long ye budhi la son han lo ke cheng sipet kuit kar biang lok movement ko amen ye ponang apen slogan bangke yes autonomous state yes west athe mane hem prek long lu pute nitum ta ke sang lo la se yes autonomous state yes west ko se ye ponang po la pen la so launching date bang la phen lo tum bangke ka bi tum bangke thang achik lo ke cheng si la ke kan ki mi ko lo si 1st February achiklo si tum yang paning kan na muning na chok muning si ka me la ke kar meng long na tum mang si matha ponang po apeng ke thom bang kala so party bang ke seng konji bang kala ke all party apot la so bang kala pen la kar bi ang long all political parties pusi ye ponang po la pen la tang da te pri bang la pen lo leaders do an ban bang ke la kar bi ang long all political parties tumong se leaders bang ke wai ponang po la pen phodam thuna la ke all media reporters tum ta do lo ke local pula kar biang long pula la pen national media reporters ma la da fully involved nang po liting kar biang long atangkam na certain nang ka ayat nam no tangkap pen nam no bala tum phan bang ke ning ke mi ta chini ni pen bang ke la all india category ka sia phan bang kala tum bang ke national media tum ke involved bek nang pola ke thana la opposition leader dhorong non rahul gandhi phanson son na chuning bek nang pola parliament long sa ya discussion ta la doi athemen nong dam tang no long ta de la pang pang phan pen lo ye la da ke totally kar bang long phan bang ninge pon te dang ason ko pipine hadak si la son topic si ninge pon bang la son agenda dong si asa phan chuning ya po ata non ruling prime minister phala phan chin pinang po ten ke personally non hiri non Lapen ada presiden lo Draupadi Murmu pola ke ST lo la itu phanang ra beji lapen part of home minister ke nang sob lo lapen phan ke itu na chi ki ve nang ako bang thotu la ke troksi la bang ke la da Assam amalo la bang ke MPs MLAs lapen chief minister phan Dr. Manto Biswa Sharma phan nang ke an itu nang ke ada chipa mi pon nang po ba pressurize kuri nang po aso pressurize ka kuri bang ke la ke MP lapen all kar biang long MLAs tuman nang sila tum phan bang ke pressurize kuri nang po ye chief minister phan da ke rabjin pen hem prek na pati ya phan bang ke tum bo ipik nang po le kar biang long MLAs tum doang pressurize tun in mane ko pele hem prek jani athe mane tum asamang bang MLA do tum bang se ka ya mi tin MLA phan ta la tum bang ke li tum phan bang ke ko pul ha nang ke lang se le ba development hem prek hang dera po la tum bang ke ikyat tum bang ke ministers nang pi han kan sini tum bhe ko ning dalang la ke prime minister bang ke lit something han si long pon la kwan ya la penan pa ke tum hanang pite HD minister na pi la ta no de bom ke HD minister da bang sele ko ke te han prek long pon asa Assam minister ba to ke endin bek nang gi la ke next kan bang kan ke han prek hang phan bang ke tum aru so se pen kam ka chi jol bang ke prabhu chodi Roxy bang dam chulo nang la pen lo KSC tum hen lo la ke backbone of the society pula la to the grassroots level wrong so bang chini tum ke KSC bang ke pura la tum bang ke awareness pinang po yel tum convince tang po ye support dang po ye ka biang long all political parties bang ke non bang ke hand prek autonomous state one day ko bang ke KSC hen lo la tum phan ka dai ke nang po no polisi ke la ya ke bang dam chulo na MP bang ke komong cho la ke MP bang ke creation bang ke according to the population ka biang lo pencil ke population complete bang se ke dia lo te bon sa ta tu bang ke la so bang ke so ka na ja tu bang ke uno po na tu bang ke create na te man lo ka biang lo na kwanan ya town bang ke create na ti asila so development ba hem pre ka jani pha bang MP bang ke hang pon pinang ko la bang ke asli kom na ke MP bang ni MLA bang phon ba ke tin hang pon ko next hem pre ka movement pa yo ke ye phan la sili tung kan tin da ning chibin la hem prek long le yai ni ko pilu mai tung bang la sa package athe man non ke do ba package da 1000 crores ko da la pisa ko da 1000 crores of package man ye ni se tung bang ke la son si dam bom la tang ka ye ni si kai ta leaders san ya nang bom bang ke kai ta kachi ne ba chilang se let ba lang ba cha gi son si dam bom la HSBC ka la sa package man le to long pi na ta asila so tang ka package bang tung ke deng na me ada same time bang ke parallelly bang itu na la ton mostet hang ni ke palong phan bang ke itung pian deng athe mala da ke constitution long tok pula ne tin da ya la da ke Assam long bang ke autonomous state bang ke la to ke bunai un ada bang ke da ke tribal areas pula la ke 6 schedule areas pula apa nang tin aron ating kan bang ke nang tin bang ke aron chibunai long la pen minister ta minister da pini
ba hini minister ta bonai no ba aron dang tu bonai lo ba aron ajitang bonai lo pute minister bang ka bidat tu da cha mang ko isile sita ba hini ta cha wan si hil tum bang ka da bang ke na tok tu dan tapi la six schedule ba ton state bang ke non a sarkar dam bang ke ko pilo ka chipi ba pu iwi bang ke human lo tu ke isia poisa sa no pek to ka pute hapu bang hin ho kasi six schedule ke long kang lo la ke six schedule a area se la ton state bang ke create bang ko la mang ke na so power tu ban mang ke Nai lo putil tu bangke la all the tax revenues bangke tangka bangke la da ikun cibunai long petangka bangke la da bangke. Akan mesti long ke la ke tribal areas tu lo si tribal putil la itu ne ponang ko lo da kuki tang ho gawe deta ha ba ka di tang ha di masa tang la si tribal areas si Assam bong pusi tu nai no ta hang rapen ang nak la bangke. Okay, all the six schedule areas bang tribal areas bangke protection ni phan la kun dia je phan bang si itu ke itu je song mon la si tangka ajoy mi ta itu mangke dia dan naputa kai ki bangka itu cerok tok dan si dupon ang ko na sempre palong na bang ke na non ni chek na so video bangka na tum pabonda pelo la sempre ke palong ya budhi bangke itu mangke ye pon na la ni chudol ke quit kar biang lo movement person ye pon ang ko la pen slogan ke lang bangke do or die person slogan mangke non mangke no autonomous ke no rest bahang nang nelo nilihin bangke la kono la ke yes autonomous state yes that means if we achieve autonomous state, then we are totally stopped in protesting or demanding something. We are satisfied that the government of India, Assam, that if they hand over an autonomous state to Karbi Anglong, then we are satisfied, then we will stop. We won't say no autonomous state, no rest. Instead, we will say yes, autonomous state, yes. Nasi nilihin penangkan atum hati nili la penlo non election ni bang kadolo asila chik ban nili isi hin ya suggestions penang tengha pile kardom bulitum kar bianglo pensi ho ko pia thesi litum hen preklong le rek mal kan tin chi gelitum kar bianglo ta long no mati akai le samson sin people ke district council long polo hala so dang ke aso district council pen yok si litum na penyama ni pachim sam Tapi putar bang bom lo BAP tenang rule lo BAP tenang ke Atul Bihari Vajpayee bang ke hem ke PDO lo so bang ke tung ke long dun le to ke putar ni bang thulo na chari thulo ke Congress pe nang hiri lo ka jilang lo ke UPA ko lo Congress pe na chari ho bang ke la tali tung ke long dun le ili to BJP aphan pahai pen Prime Minister Narendra Modi kai biang long anta lurin chipi long wang la tibon state hem prek no anta tum long ne tapenda Assam sarkar bang ta lo ili tum nai turun go ta paplu don lo chief minister hola penong ke do bom ake ha Himanta Biswa Sarma lang banta no anta tum long don de lo la pena kimi hal so me tum ke yo Congress wang ti tum ke hem prek long be pop ala Sarbanando Khunwal bang ke hala suda chang ne ke la son si tum bang ke awe kachi song asong doan ga cepat duk la pusi kai au vi dam bom poma so puthak sinon ni thekan tena tung pen chethan chmun ni ani ha apana so video ke ake judan hiri harjibon tha the mane isi ke video che pisaroi putha nam lo tele tung chini la SDC ho dang ta kwa ni tung bache song vi a thu ke thi do lo te ban sa te ham prek long don detail son thak si la non Kongres sedang ta ini pun mangke Delhi Dispur isigal lete hempret one long week po position be Kongres samdan itu mana chong thudan uthot BJP lon jilang nun thulo lata kelong lia thi bangke du te bon sita thihek bang kelong lia thi bangke li tu mi sipet ka via joy ni situ non ta hempret long nun den asila so hempret palong ya budhi ko son malake anu tin ta matha rem nang po Kaskom nanta ningkan prepare man chok elo la pen non ta ningkan wang session hoda tungge Delhi dampo la sonsi memorandum pi damba hadak slogan hang nimpo ba hadak session olon un an bo iden po palong ya phanang ke lata ala tu manda choro nang un chuno tungche non ba tumang dolo SBC phanda chesong lo la pen chpaduk ola tu manda choro nang la pen Congress nanta ipha ba isi a section of people of Congress or workers nanta ka bo yala sedang ke yang preview ini la nanta ka bo idolo athepi alam la pen la unity we stand divided we fall bukan itu na chini la nang la pen la chitung la pen sarang ason kachipati ba itum la he tu samai itu long po la so budi bang situng ke klempon ang po
Asi tinggi citung son lo ningkan kuan ni stakil longnya budi bang geno mangke nang tili ningkan nang tili lo apo nang chok lo lasi sa citung mangka nongke ini harus se dam kacihok paduye phansi itung plan ko kon sa citung bang kang le no pen lo la noi tung ke de bob amar sing ti so la ke MP lo alang aning ke 2047 ani kan se tung longji ko de long ni long le ni hai la non session do bom hota kaskom ta pula da bangka anu tin party bang tai sipet kajelang pet klempon ver dia phamang si ni tu mangke bo impon Hemprek kenangji pelodang te ladak isia party isia song of hancol hemprek kenangji kali hemprek kenangji pelodang te ladak karbe khai karbe rat dak karbe long rat la pen di bhasala rat tum hemprek kenang ko apo si hemprek amen pen ko mane pini nang che song wong pina nang che song wong pen la hok pet hemprek hang kali jong si hemprek hangji pelodang te nale tu apan chuning rilo nale tum keng kami sili tum che song bon rapet lo nang ele tum phan dak peaceful demonstration mele tum ke klenji matel tum soluk so dak penton tum ka che song ma samel tum song bonang ko bon same ka song i polong bangke hemprek amen en lorpen election ke pathui bangke nil tum bangke ning ning samunde busili tu kar bilo chare song ben nil tum dak politicians mate dak nil tum political party ki jatu ma semini tum chunui pon athima ahok pet hemprek kenang ji blodang te ka song long si bangji nang tum rad along nang tum kana ne hong jai long nang tum lam thegi jai chot ke la le nang tum hemprek kenang ji kali ase ahok pet hemprek kenang ji tum song kon rapenang ji bini kumane tum nang song ko bini latuma hemprek hang la pun met ela tum hemprek hang la sonang met bang kali janang ji hemprek hang bang ke isi bet si ela tum hemprek hang rapen nang ji bang sini lik same kaddo karwe rat apang same la bang kaddo karwe sumba same ni le chunuri pon tung lo ni tung kar bilo chare song hin te la pute hala kaskom te iti bage akapre party bangke hang media penang lo hala Delhi damji hempre putha ko la tum ka declaration rat ma jilong lana jilong le mti bahala ki ja te ojetimu alang ya ke hai penang lo kumani MP bang se dam rap chom ba meeting long dam chom bahala dak bang ta ke pahang dam MP dong phan che convince lo nong ke pula son thegilong le pin na hanin kan sila horen sing de alang hadak parliament ar luta ningi don lo ba bherata ningi don la puan vetsi de tum thegilong la son ke non amor senti sota ningi le matidi la si la son itumang ke claim chiklem bongbong chiklem vi ayat ke chiklem bom athimai horen sing bitalang data la extremist group and salang da partially adha ma lang che song lo aku si ma la kaskom long da dun hai sota itumang ke arlo bang ke isipet itum no anta ang thet long le na son ke la tumang ke kaskom membang ke la tumai political lidun de lo Tibon serta political ludundi pute hadake tumgat hempre ke koson si long ko ludundi pute MP MLA tempen cepa mi denang ko kila tumbang ke ino dhani dopo hala subang ke vote election ke jo ta ko mama phana yok mane na sila kaskom hadak da mare seta la tumbang ke afan dolo atangka dolo la tumpi lo dam bom le song bom la son se dam bom 40 years nang ke kachepadu ke dolo hai seta isi pet declare vet idu ye phan nangke kar biang long a party tin da kabor i la son the nam long le asi united we stand pute doa na party phan nang ta isi pet ke du phan si itung plan nang ko nam non hala le army school la son thak tha thik la son thak se sola project a party tin pen la dak isia panel la forum badora la son pen si itung nangke akam chun ponji la non EPS just all party puta amen cholon ta chehang thek kedem mati utum ta dun de hapu tum ta lam kroi kredon party ta kasi amen chot te chok pel itu manga kam plan nang ko athema action speaks louder than words to lam de kasi akam si tum te paklem pon ko si ni nuta hala comment sa long do hal na pina na pen hala ni channel ta ine dani nang sa podon ni phan nang te na subscribe den asi pinya video bangka lansing ton thanks for watching thank you very much